No dobro, svi se pitate zašto sam vam poslala mail, pa evo. Naime, ja sam danas prije podne primila pismo od odvjetnika Schulhofera, koji ne znam kog zastupa, meni je nepoznat, i u kojem me obavještava da je postupak poništavanja rješenja o nasljeđivanju, znate da je to bilo prije 2 godine, nakon smrti mog pokojnog supruga Rudija. Dakle, da je to rješenje poništeno i da će vjerovatno zbog nekakve nove situacije, nove imovine, nisam baš razumjela, biti ponovljen cjelokupni postupak podjele imovine. Sad mene zanima, kao prvo me zanima kako je to moguće, no dobro. Ja bi lijepo molila svakog ponaosob da mi kaže, jer smatram da kao zakonska nasljednica iza mog pokojnog supruga imam pravo to znati, da li neko od vas zna zbog čega je došlo do ovoga? Pa bi vas molila da se očitujete redom, kako vas budem prozvala, da vidimo šta se zapravo tu događa. Nešto je čudno, možda neko ima neka saznanja, pa da vidimo. Vi ste mi prvi tu, gospođo Leonora Kučić. Da li vi imate nekakva saznanja o tome? Pa da, dosta je značajno. Bila sam u dilemi da li uopće reagirati na to, ali evo imam kod sebe jednu svoju tajnu, sad više nije tajna, neće biti tajna, da je dragi Rudi oporučno mi je ostavio 5 njegovih najvrijednijih slika u galeriji. Pa mislim da ne moram ništa govoriti o tome, o detaljima najvjerojatnije vas ne zanimaju. Ali evo, imam... Jeste onda vi pokrenuli taj postupak poništenja rješenja? Pa ja sam jedna od njih, ali koliko čujem od odvjetnika ima još zainteresirani. Gospođo Angela, mogu li vas čuti? Koja su vaša saznanja? Meni je jako teško sve ovo. Baš mi je teško. Mene to vraća u neki dio života kojeg se ja ne želim ni sjećati. Ali pošto se radi o mom djetetu, kojem ja, nažalost, kao majka nisam mogla pružiti ništa. Baš ništa. Oprostite, o čijem djetetu govorite? Govorim o djetetu svom i vašeg pokojnog supruga, gospodina Rudija. Kaj god, to ne može biti, to nije istina. Das ist unglaublich. Ne može dakle, biti. Moj bracek. Jasno. Krasno, moj bracek. Sve će biti po zakonu. Ništa više nemam dodati. Ja sam Angela Krstić. A Rudi, da. Ja sam tad bila provincijalka koja je došla u Zagreb. Mala, sitna Tamara Marić. Željna svega, radoznala, puna ideala. A Rudi je valjda bio lovac na taka. Ne znam zapravo. Meni je uglavnom imponiralo druženje s njim. Znate, on je bio je šarmantan, obrazovan, markantan,
A galantan, a to u to vrijeme isto je dosta bitno, jel? Tako da, eto, družili smo se. Ja sam čak i radila nešto u toj za njihovu galeriju, nešto u računovodstvu preko student servisa. Da. A znala sam ja da je on oženjen. Mislim, nije mi to bilo nešto, nekakva smetnja i prepreka da se družim s njim, jer mene on nije fizički privlačio. Fakat, evo, stvarno me nikad nije fizički privlačio. I ja mam sina s Rudijem. Ovo je nekakva komedija. Kaj je ovo? Evica, gdje si to, ti smiri se, prosim. A gdje kaj se ovdje događa? Kaj ste se tak zaprepastili? To je Rudek. Ne, On je bil nemoguće. faca. To apsolutno nemoguće. No, Eugenija. idemo dalje. Gospođo Eva. Gospođo Eva. Ne mogu uopće vjerovati to što čujem, jer Rudi je bio dobar sa mnom, recimo, ali zapravo je bio jako dobar. Kad je moj sin Jan imao 4 godine, onda su se njih dvojica skupljali su stare marke i stare razglednice i pričali tako. Dakle, jeste vi učestvovali u tom postupku poništenja rješenja? Ne, nisam. Dobro, to mi je dovoljno za sad. Nije Rudi mogao imati tu djecu, jer ja koliko znam... Apsolutno ne. Apsolutno ne. Gospođo Lola. Čuj, kratko bom ti rekla, ne znam kaj se čudiš, ti znaš da smo ja i Josip bili malo sa strane, ali svi smo poznavali tvoga Rudija. Da, ja sam Josipova druga žena, a Rudi je bio sve to, bio je zgodan, šarmantan, bio je pun love, ganjal je sve kaj leti, a njegova žena ga je bedinala i tetošila cijeli život. Kao nema ona pojma, ma moš si mislit. Tebi je, nažalost, jako važan status i lovica i praviš se da niš ne znaš. Meni je to žal sad tebi reći, ali za puno stvari znamo. I za taj jedan fačuk tam, drugi na drugom Gledaj, mjestu. samo me zanima ono kaj ti Ja osobno nisam ništa, mi imaš u nismo tom. ništa potegnuli, nikakve. To me ne. zanima, dalje me ne zanima. Da, evo, samo tak se praviš cijeli život da niš ne znaš, a to ti je to. Dobro. Dobro. Zrinka, kaj vi imate za reći na Ja sve se ovo? ne bih htjela mešati, samo bih htjela da sa Evom bude dobro i nemojte mi sestru previše uznemiravati, jer ja ništa ne znam, inače ništa. Eto, samo Evicu, prosim vas, nemojte uznemiravati. Dobro, previše. nemam ni razloga za Evu. Letinju. Margo, nažalost i ti si u ovom krugu ljudi, pa te moram pitati kaj ti znaš o ovome? Imaš ti kakve pretenzije? Jesi ti u ovoj grupi koja je pokrenula postupak poništenja rješenja? Znaš, sestre smo i ne bih htjela, znaš, da to za tebe bude, kako bi rekla, šreklih. Tako, znaš, mislim, ali nije baš bio tako veliko nevinašce tvoj pokojni Rudi, kao što ti misliš. Ja sam Margot von Tannhofer-Schönstein. Ja imam 70 godina, živim na Pantovčaku. Rudi je bio najupečatljiviji. Wirklich? Ein klein Teufel. Ja. Znaš, Čuj, mene samo u ovom momentu zanima jesi ti među ovom grupom ljudi koji poništavaju rješenja o nasljeđivanju. pa ja nisam direktno među njima, znaš, vis-a-vis tebe, pa nisam se htjela uključivati. Dobro, za sad mi je to dovoljno. Hvala.
Dakle, ne znam šta bi rekla, neke od vas znam, neke Mene ne nisi znam. još pitala, niše Eugenija. Da, Ja sam ipak Barat, njegova sestra i ja tak sam je. jedna koja je pokrenula. Jesi? Jesam, Prosim ja lijepo. sam pokrenula. Ti Zato si jer sam ti ja pokrenula. davnih godina sa tvojim Rudekom išla u Veneciju po slike. I ja sam ti te slike financirala. I Rudek ti je lepo te slike prodal i sve novce zadržal za sebe. Ja ne znam kako si ti to zaboravila. Pa bar sad kad je oporuka bi bilo u redu da se mene isplati. Ja za to nisam znala i naprosto ne mogu vjerovati da bi moj Je. Rudi nekog Rudek, ja ne mrem zakinuo. vjerovat da Rudek ima tu nekakvu decu, ali Rudek je meni velike peneze ostal dužan. I meni bi ti to jako dobro došlo. Znaš li da ja volim putovat? Da, znam. Samo sve to skupa je jako nevjerovatno. Jako je vjerojatno. Ne znam. Šta god vi govorili, Rudi bi za mene ostal onakav kakav je bil cijeli život prema meni. Gospođa Eugenija, Vi ste na redu. Mene niste pitali, ne znam zašto ste me zvali, ali ja sam mislila ne potezati i nisam u toj grupi, ja ne poznam gospođe koje su tražile novu ostavinsku ili kako se to zove, kako se to kaže. Ali jedna moja ikona ostala kod Rudija, ja je mu dala da procijeni i nikda ne vratil to ostalo. Ja mislila, to bilo šverc, to ostavim. Ali ako svi traže dio, još će neko dobiti moju ikonu, tražim i ja svoju ikonu natrag, koja je jako vrijedna, sva iz zolata. Ja srela gospodin Rudi prvi put prije, ima tome 30 godina, na jednoj izložbi. Ja vidjela uz jednoga Picassa stajao gospodin visoki sa pogledom očaravajućim. On je čak i držao govor na toj izložbi i to me impresionirao. Tako pametan, tako zgodan. Da vidim ko se još nije očitovao. Gina. Gospođa Gina, izvolite. Gina Kovak. Dobro. Ja stanuje na Prevlaka 2. Ko su ovi ljudi tu? Ko tako je sta gente? Šta? Ja non capisco niente. Recite mi ovako. Da li ste vi u krugu ljudi, ovih tu prisutnih, koji su pokrenuli poništenje rješenja o nasljeđivanju? Prije 2 godine. Non capisco. Ja se sjećam, signor Rudi, na teraci, tako to kamića bianca, prsten zlatni, i gospodin Rudi mene zove Gina. A ja si mislim, a šta treba Gina? A on kaže, Gina, un martini mio. A ja kažem, da, signore, Rudi, come no? E allora portato questo martini speciale per Rudi. E Rudi mi da posjetnica, kaže, Gina, vaši akvareli, bellissimi. Poslala Rudi moji pejsaži. Dobro. I sad nemam soldi, nemam pejsaži. Razumijem. Gdje je to? Dove sono? A jeste se obratili sudu? No, mai, ne, to signora Eugenija, ma mai, io so che lei signora, una signora dobra i draga i plemenita. Signora meni vrati soldi.
Vidjet ćemo, Ne. to je u sudskom postupku i ja sad više ne mogu ništa tu, vidjet ćemo šta će biti. Vidjela sam Josipa da se prijavio, ali sad ga nema. Tu sam. Josipe, Da, jesi ti upoznat s ovim? pa meni je to sve novo. Prvo da ti kažem, Eugenija draga, sjećaš se kad je bila ona prva rasprava ostavina, Da. ja sam se odrekao svega u ime Da. tebe i kao žene. Da. Meni nije bilo ništa potrebno od njega, a kasnije kad sam bio sa Lolom, mi smo se složili da ne tražimo od mog brata ništa. Ništa, tako je. Zato mi je ovo sve skupa strašno, Prema misteriozno. tome sigurno nismo u krugu ljudi koji su potaknuli novu ostavinsku raspravu. Da. Moram priznati da se malo čudim ovom svemu što sam čuo, pa Rudi nije bio veterinar koji je okolo išao sjemenjivati. Da. Je unglaublich, ali Ne, prosto Ne mi znam. je nevjerojatno to sve. situacija je Dobro, svakako nevjerovatna. Vidjet ćemo, svaka od ovih gospođa mora donijeti nekakvi dokument, nekakvi dokaz za to što je rekla. Ja sam Josip Fišer, Rudijev brat. Kažete o Rudiju. Rudi je zapravo bio moj stariji brat. I od ranog djetinjstva bio mi je uzor. Pokušao sam oponašati ga i u kretanju, i u govoru, i u ponašanju, ali nije mi nikad uspjelo. On je bio dinamičan, bio je otvoren, pomagao je svima, i roditeljima i svojim prijateljima. Rudi je usto uvijek bio moj zaštitnik. On me je čuvao kad je trebalo i prema roditeljima i prema vršnjacima u susjedstvu i u školi. Imam dokaz, moji pejzaži su dokaz. I signora Eugenija lo sa, lei sa, ona zna da moji pejzaži sono moji pejzaži. Možda zna, a možda i ne zna. Pa lako se sad praviti bedast. A kad ste novce trošili, onda se niste niš bunili. Čekajte, ne, ja Kako se nisam sad htjela. najedanput ne sjećaš, Eugenija, i slike, i Venecije, i svega? Sjećam se. Barbara, Sjećam ni ja se. kao vaš brat nisam znao ništa o tome. To ste vi držali za sebe, to je bila prosto nekakva tajna. Stvar između bila vas dvoje, tajna. ako je uopće Koja bila. sad izlazi na vidjelo. A pitam se Je. zašto kad je bila ostavinska rasprava, zašto niste iznijeli vaše stavove, vaše prigovore, vaše Josipe, ti nisi Kako to puno sad toga nakon znao. 5 godine? Žalost, Josip nije puno toga znao. Pa isto ko ja nisam znala, pa sam mislila da je to nije me okej. zanimalo, nisam tražio ništa od njega i nije me zanimalo šta će... Šta on radi, da, u šta će životu. drugi- Točno, da. Dobro. Ja nisam Jel tako, znala Lola? Rudi Morto. Je. Eko. Ali Ja većina od znala, vas. saznala sam tek nedavno, nisam pojma imala. Pa dobro, ali on ima, mislim, ima 2 djece sada, jer tako? Kako se to nije znalo na toj prvoj raspravi? Tako je. Gdje smo mi svi bili? Ako Jer me niste zvali. sad nekakve sinove, šta već ima, ne znam, kćeri, Mogu li nešto reći? da. Ja sam Melitu rodila 23.4.1980. godine. A jedno me je vozio kasno navečer u moju podstanarsku sobicu u Trnju. I žalio se da je žedan. Pa je ušao popiti vode. Da. Ajde. A Melitu su podigli moji roditelji. Ja sam bila u tako teškom košmaru. Ja to nisam bila u stanju. Ja jednostavno to nisam bila u stanju. Ne mogu to, ne želim se to ni sjećati. Uglavnom, tražila sam Rudija pomoć. Dobro, prošlo je tako kako je prošlo.
Uglavnom ja da se iščupam iz te faze sam jednostavno prekinula sve odnose s tim ljudima s kojim sam se u to vrijeme družila i počela sam novi život. Ona ima 42 godine uskoro. Kad sam rodila Melitu, molila sam Rudija pomoć. Ne želim se sjećati tog razdoblja. Nisam znala da je umro. U međuvremenu sam čula da je umro i Boga sam molila da mi da snage da bar nešto za tu svoju kćer učinim. U trenutku kad sam je rodila nisam imala snage je podizati. Moji su je roditelji podigli. Htjela sam bar evo ovu pravdu da se izvrši, da dobije od oca ono što nije dobila. A recite, je li je navodnu kćer moj pokojni suprug priznao? Čime vi dokazujete da je ona njegova kćer? Može se napraviti DNK analiza. Ja znam da je njegova kćer. Ja mislim, mogu nešto reći jer razgovarajući s Rudijem tako intimno, dugo i svakako, on se zapravo liječi od neplodnosti i potvrdit ćete to i vi, Eugenija. On često bi znao izbivati, možda vam nije rekao pravi razlog, ali on se zapravo liječio. Pa onda se znači izliječio, ali tako? Da, to nešto izliječila ako ima dvoje djece da se ne zna. To je nešto sumnjivo. Jako sumnjivo. To je jako sumnjivo. Dobro, danas postoje metode, sva sreća, gdje se to može utvrditi. Eugenija, mislim nek postupak krene. Svaki koji nešto traži mora ovo dokazati, pa ako dokaže, onda će sud odrediti šta će ko dobiti od toga. Apsolutno se slažem, zato sam i htjela da civilizirano popričamo, da vidimo gdje smo, ko šta zna, da li iko išta zna. Tako da, Bože moj, kad dođe do tog postupka, da se ne ciganimo. A budete se sigurno ciganili. A na koji datum je to? Ako je to ljeto, ja radi na Visu, ja moram pulire, ne mogu ja tako sad samo doći. Za sad u tom dopisu koji sam ja dobila nemam datum, samo imam obavijest o tome da je pokrenut postupak poništenja. Io niente bambini, samo paesaggi per me. Dobro. O soldi. Soldi. Oprostite. Rudi nije niti znao. Mene niko niš ne pita. Kaj sam ja? Kaj ne postojim? Pa da, htjela sam vas zapravo pitati kaj imate? Kćer, sina, koga? Imam sina. Rudija. Koliko ima kaj? 56. I vi lažete kao i Leonora. Ispričavam se na ovim riječima, to nije moj stil, ali ja poznam svog pokojnog supruga. Kaj bi ga poznali, ja sam ga poznala prije vas. To je vaše. Para se mene mora zmisliti. S njom sam se skoro potukla dok sam čistila tam pri njima. Dobro. Ako budete htjela baš neke zgodne sličice ću vam pokazati. Ali vam hoću povedati to. Ja znam, Rudiju nis niti povedala ja nič. Niš mu ja nis rekla da sam trudna. Ja sam se oženila doma. Kako ste se vi uopće upoznali s Rudijem? Navodno upoznali. Čistila sam pri njima. Ne moram ja pogleda dole, deti, kak mi je rekla njegova sestra kad sam htjela da pobrisati, kaj da se pod da pobrisati, da nešći po njem tanca. Mam se sve zmaže. I onda sam poludela, zdigla sam onu metlu i krpu i mislila sam da bom ju kehnula po glavi. Ali onda je on skočio. Stali između nas i pogledi su nam se sreli.
I odjedanput više nije bilo ničega. Samo ja i on. Tak je. Kakve veze ona ima sa Rudijem, ja stvarno ne znam, nije mi to nikad rekao ni Rudi, ni Barica, niti imam pojma neke o tome. Niko niti nije znao. Samo Pa kad dobro, Barici, znaš da je bio Barici Rudi. fali sigurno jedna ili dvije lijepe oprave su falile s ormara. Lepe klajde. Jedino sam se pital zaka je Barica dala otkaz kod nas, a sad mi se čini da je zbog trudnoće. Ali dobro, ne znam. To nije dokaz da je Pa Rudi nije bio. dokaz, naravno da nije. Joj, Eugenija, ti stvarno nisi poznavala svoga muža. Jo, ja isto mislim. Josipe, oprosti, ali eto, ja sam bila malo u jednom periodu s njim bliža. Ti Eugenija, stvarno njega nisi poznala. Eto, neću... To ti zadrži za sebe. Ja sam mog Rudija poznala u dušu. Da, to si misli, dobro. I sad mi si- smo oba dvoje iznad tih vaših trivialnosti. Da. Najbe da si je to, a ti Lola kaj zna. I kaj misliš da zbog toga... Pa kaj bom ja sad, ne bom to vi govorila, to ne tiče Lola, se ni mene. Nisi ni meni nikad A nisam. nisam, zakaj bi ti govorila kad imao si visoko mišljenje o svom bratu, on je bio stvarno šarmantan i zgodan, ali Bože me prosti, ganjali sve kaj leti, ne? Kaj da velim sada drugčije? Eugenija, ja te molim, nemoj slušati ove stvari. Ja znam da je Rudi, puno sam toga čula, nemoj slušati ove stvari, vidite se na sudu. Ovo nema smisla. Apsolutno si u pravu. Molim, gospođa Eugenija. Pa nismo ni mi osobe Nismo koje na želimo placu. o pokojnima loše stvari, o njemu uvijek najbolje, ali zaista bi bilo dobro ostaviti to za 4 oka. Za sud to treba ostaviti. To treba na sud. To će sud rješavati. Mene je samo zanimalo ko su ti ljudi. Sad vidim da je to jedna prilično šarolika slika i skupina, a sud će odlučiti. A posebno... Imam ja jedno pitanje. Imam ja. Ja. Prvo pitanje je, Pitala i ja sam majka da dvojice. li je Rudi napravilo oporuku? Ja sam majka dvojice sinova. Mene sad zanima. Vi ste rekli, Barica, da vaš sin ima koliko godina? 55. Koliko? 55. I da taj sin nikada nije poželio otkriti tko mu je tata, to ja... On niti ne zna da mu je Rudi tata. Isto kak niti je Rudi nije znao da mu je otac. To je dobro, neka ne zna, ali je nekako ne mogu vjerovati da neko dijete, ili kad gledam svoje male sinove... A kaj bi se ja sad tu durila? Im ja znam da ja Eva, nis bila Rudiju. Eva, Netko... prosim te, Eva, reci, tvoj suprug nije došel, a pozvala sam ga. A da, on je stalno negdje vani, danas isto. Da, i čuvam i klince danas. Jel on je na popisu, ti nisi, znaš. Ti nisi na popisu tom. Sam ti rekla, Eva, to ni to... Ja sam bila jako dobra s Rudijem i on mi je onako vrlo mi je neke stvari rekao, tako da sam zato između ostalog došla. Dobro, lepo od tebe da bar neko od ove skupine je pošten prema Rudiju. Da. Ali on nije bio pošten. Ja mislila on fini gospodin. Svi mi mislili on fini gospodin. Dužan slike, dužan ikone, dužan alimentacije, dužan Novce dužan. Strašno. Mislim da je on baš je fin gospodin. Sve je riješio. Po mojem mišljenju jako u redu, korektan i uvijek je jako lijepo pričao o vama, gospođa Eugenija. Uvijek. Dobro. Eugenija. Ako vam je lakše zbog toga, jako je lijepo. Meni ne trebaju dokazi njegovih osjećaja prema meni, ja sam ih dobila za njegovog života dovoljno.
I više nego dovoljno. Čisto da znam zbog Evice, Na sud i gotovo, svako mora imati dokaze za ono što je rekao. Apsolutno, apsolutno, to će sud utvrđivati. Naravno. Moje da vrijeme nemam je dokaz. pri kraju, znaš. Ja bih morala ići. Čisto da znam, samo malo, čisto da znam zbog svoje sestrice Evice, koliko te dece uopće ima na kraju? U ovom momentu dok sud to ne riješi, ne bomo uopće pričali o deci. Evo ovak bude sad. Ovo su samo rekla kazala, to su priče. Jesu. To su priče i želje. Pitala sam da li je Rudi napravilo oporuku. Ja nisam dužna na to odgovoriti. To ćete pitati na sudu, ako vam sud bude htio odgovoriti. Ako hoćeš iti na sud, ja sam na tvojoj strani, bedaček. Jer te je ženil. Ako hoćeš iti na sud, onda odgovori na pitanje. Rudek napravilo oporuku. Ne znam. Meni je ostavio oporučno 5 najvrijednijih slika. Za drugo ja ne mogu govoriti. Ja ne znam za oporuku. U momentu njegove smrti i tada pokrenutog prije 2 godine ostavinskog postupka, ja sam bila jedini nasljednik i Alfred koji je dobio nekakvi sportski auto, koliko se sjećam, crveni. Nas dvoje smo bili jedini nasljednici iza Rudija. Pa dobro. Sve ostalo je krajnje upitno. Meni sad možete pokazivati. Onda dobro, onda pemo na sud. Da je Rudek napravil oporuku i se ostavil tebi, onda bi ja išla to dogovarati. Ali s obzirom da nije, onda pemo na sud. On nije morao staviti oporuku meni ništa, zato što sam ja zakonski nasljednik. Ali, a imamo tu još neke druge stvarčice o kojima ćemo pričati. Dobro, to ćete rješavati na sudu. Onda idemo na sud. Dobro, ja mislim da smo sve rekli. Ja te samo, Eugenija, molim da ti po svojoj arhivi potražiš račune gdje je moj Rudi prodal sliku koju sam ja platila. To mora biti kod tebe, inače ste nezakonito radili. Pa bomo se i po tom pitanju razgovarali. Dobro, kad mi sud da takav nalog, dajte mi recite koliko ima djece i koliko ima tih slika, sve skupa. Nema djece, nema slika, sve će biti utvrđeno sudskim putem. U ovom momentu nema dokaza za ništa. Dječji akvareli. Ja imam dokaz. Meni se sviđa ova intriga. Dječji akvareli. Gospođo Leonora, autentičnost tog dokumenta s kojim nam mašete pred nosom će morati sud potvrditi. On je napisan uz 2 svjedoka i položen kod mog odvjetnika. Dobro, to će sud konstatirati. Da, mene sad zanima zašto se ništa nije događalo ranije. Niko neće na to. Sam imala kontakt, bio mi spriječen kontakt, telefonski broj se promijenio. Ja donedavno nisam znala da je on umro. Ja nisam znala Rudi morto. Evo. Dobro, hvala vam lijepo svima što ste došli. Vjerujem da ćete dobiti poziv. Koju smo čuli je doslovno jednog Hercule Poirota da pokuša riješiti, jer obično i njegove priče imaju ovakav ton, ovakav završetak, ali još nemamo nikakvo rješenje. Još se ne završilo. Ajde, idemo se suzdržati, idemo ljudski završiti ovaj sastanak. Svi vi ćete imati očito na sudu prostora da dokazujete ono mi ne što ste idemo na sud, jedino ako nas pozovu. Da, naravno, ako budete pozvani. Josip i ja nemamo veze s tim. Ja idem na sud. Ja ću moje... Ako budete pozvana, onda će vam se moj odvjetnik obratiti. Da, tražit ćemo mi odvjetnik. Vi i vaš odvjetnik, gospođo Leonora, vas je dosta. Mene to ne zanima, ja imam svoj... Ni mene ne zanimaju vaši papiri. Mene zanima samo sudska odluka. Hvala vam lijepo što ste došli. Čekaj malo. Rekli smo sve što smo imali.
I ti sa svim tim slikama koje vredi u malo bogatstvo barataš. Ha? A prosim, a kaj se to vas tiče? To nije vaša stvar. Je. Ne, nije. Je. Nije i nemojte se mešati u stvari zbog kojih Sad vas se bom ja nisam zmešala. Sad se bom tek zmešala. Sad boš ti vidjela kaj to znači imati posla sa Zagorkom. Ne bude to samo tako. Sve što imate budete rekli na sudu. Ne, prije suda. Prije suda mora sud popisati sve to tam pri vas. Od nekud se mora krenuti, ne? Budete krenuli od suda. Ja moram ići. Doviđenja. Hvala, doviđenja svima. Dobar dan, ja sam došla, malo sam kasnila. Ko je sad pak to, još jedna je došla. Ko ste vi? Nema i ona. Možda ona neke traži. Majda. Ma Majda! Majda, čuj. Što je bilo? Oprosti što kasnim. Ovak, dobila sam od odvjetnika pismo u kojem su navedena imena svih ovih osoba koje vidiš, da je rješenje o nasljeđivanju u postupku poništenja i da su tu navedene osobe koje polažu nekakva prava, ne znam temeljem čega. Pa sam htjela vidjeti, ti doduše nisi na tom popisu, čini mi se, htjela sam vidjeti da li ti nešto znaš o tome, da neko poništava rješenje sudsko o nasljeđivanju. A meni muž nije ništa rekao, ne znam. Ne. Rudi, dragi Rudi. Kad je doznao da ja organiziram izložbe i kad je tek vidio koliko znam o slikarstvu, rekao je, Majdice, dušice, slušaj me dobro. Imam jednog poluka. Taj bu samo tvoj. Ni reći. Ali milostiva Meternih, pa ona je vaša zakonita. Ne, draga, ljubice moja, ja želim da to dođe u prave ruke. Ne znaš ništa? Ne znam. Hvala Bogu da neko nešto ne zna. Da. Dobro. Onda ok, vidjet ćemo poslije šta će sud procijeniti, koga će zvat, koga neće. Hvala vam lijepo još jednom što ste došli. Bok. Doviđenja. Jel vi to mene zezate? Ne mogu vjerovat. Koliko? 1.000.000 kuna? Ajme. Mama. Isuse. Ajme, Isuse, kad sam bila mala, ja nisam ništa imala. Mama. Mama, to je naše, nije moje, to je naše. Ne mogu vjerovat. Možemo prodati to za 1.000.000 kuna. Nećemo više nikad biti siromašne, mama. Ah, Rudi, pa to ni normalno. Pa kaj je to se dogodilo? Otkud se pojavila ta Ljubica? Pa on je stvarno radil bedastoće cijeli život. Pa ja to ne moram vjerovati. No, to je on. Dakle, ja, Zrinka Žagar, kak bi rekao gospodin Delić, to nije moguće. Iz ovih stopa idem do Evice, da vidim opće, ali ja se moram obući, moram krenuti, moram otići do nje, ja to moram vidjeti s njom uživo koji vrak se desio, jer to je za nevjerovat. Vidim, malička jako liči, sad ko je općena, Ljubica, Melita, Anita, ja to više ništa, ja to moram otkriti i moram vidjeti šta je. Rudika, da meni ne bi rekao da ima kćer. Kakva kćer? Ko je ta? Rudika, mi smo bili bliski. Sam toga mene zvao Ljubica.
I rekao je, samo me ti možeš zvat Rudika, a ti si meni ljubica i srce koja ja ne znam ko je ta. Hvala ti Bože, hvala ti Bože. Bože, hvala ti. Pa to je nagrada. To je od tebe nagrada za sve što sam propatila. Ne, ja zbilja ne mogu to vjerovati. Rudi je, ne mogu vjerovati da ima nekakvu čiji koja se zove Ljubica, ne. I uopće sve što sam čula o njemu, ne mogu vjerovati. Makar svi kažu da je istina, ali ne mogu vjerovati, evo, ne vjerujem. Pa rekla sam vam da je sve svoje priležnice zvao Ljubica, vjerojatno i tu gospođu Anđelu koja je dala onda ime svojoj kćeri po tome. Zaista sam iznenađen, čudi me, ali dobro, neka je tako. Nas dvoje onako ne računamo na ništa od tog nasljedstva. To kdo sam vidite. A vidite vi kak je to. I kdo je bila ona? Da dobila njegova žena bi to razmela. Ali ako je dobila njegova kćer, čemu uopće je kćer, onda Bog me i moj Rudik. Njegov sin ima pravo na svoj del. I ja bom bi išla advokatu i to bomo se sve pokrenuli. Ja vam to velim, ne bo moj Rudek bez toga ostao. Viš ga na. Ali onda moram povedati kdo mu je otec. A šta da radim? Bio je to jedan pokušaj. Bio je to neuspio pokušaj. Očito su te žene imale jače argumente ili su možda čak i one izmislile. Ma nemam pojma. Umorna sam. Cijeli život sam naučila se boriti sa svojih 10 prstiju, pa ću tako i sad. Idem ja lijepo na moj cres, tamo me čekaju moje životinjice, moje masline, moja vuna i nastavljam tako svojih 10 prstiju do kraja. Nema mi pomoći. Eto, a njima neka bude sretno. Ma, ja ne razumijeti ništa ovdje. Kako eredita? Ma ke eredita? Ja samo hoćem i akvareli. Basta. Ljubica, Violeta, ma chi se ne frega, ma non me ne frega niente. Od njega nikad ništa nisam očekivala. Ali bilo bi mi drago da mi je barem ostavio jednu sitnicu. Imam jako lijepih uspomena na njega, jako lijepih, da. Ali dobro, dovoljno sam bogata da mi ništa ne treba. Zapravo mi je drago da je to jedna sirota ženskica naslijedila. To je tako. Ništa zato, ja se ne ljutim. Bože moj, ako je to Rudijeva volja, pa ko sam ja da to osporavam? Ja ću to prihvatiti. I prigrlit ću tu djevojku, ženu.